Ramadan 2014, le mois de carême des musulmans, ressemble à ce qu'il a été l'année dernière. Après le retour vers les coups de 20 h, les habitants de Tizi Ouzou en Algérie sortent dans les rues pour veiller, comme vous pouvez les voir. Cette année, des jeunes de cette ville ont déployé un nombre inhabituel de tables et chaises dans des espaces communs pour amener les gens à consommer des glaces, de la crème, etc. Comme on peut le constater, Ramadan, comme toujours, reste le mois également du commerce. أقول رمضان وسقوساقين زوج 2014 أما كن أمي عدان بعد الفاضور غف الوهي 8 قيض تفغن ديم دانن أرفرا أكتني دتوالي ميتمدين تنتيزي وزوم أكنا دعزران أين دينو الفانك ترقيلين ديني مهات ذو الطواب اللي إدي النارسن سواطاس ذك بردان ذكراني مخواني قربنا الباطمات لدغان يتمدين تجديط نغلا نوفيل فيل أكو دي جاردانن رمضان ده الصح بمعنى ذي غني الكوميرس يتبع ويض